Pozdrav YouTube. Kako se ima? Pa šta ima gospođe, nema ništa. Evo, stižu nam dvoje kolega s YouTube-a. Dolazi nam kolega Sekile i dolazi nam kolega Marko Šepeler na druženju Našice. Krešo i Marko, vidimo se skoro. Evo, samo da ja popijem neku kavu, nešto poslije sinoćnje gaže, tako da ono, slomicama, ali eto, za vas stižem. Nakon 5 sati spavanja, 4 točnije, stižem na druženje. Moraš jesti ovaj! Pa nisi bacao, poštovanje! Ajde i ovaj Krešo dočekamo na. Evo, napokon sam došao, evo, i doveo sunca malo, jel? Ali imamo tu za tebe još jedno iznenađenje na parkiralištu. Ajmo, šrefnul, vidio sam ga. Da, jesi! Ljube snima biti. Evo nas, Sekile. Dobiješ i miris dobiješ u 3D-u. Evo, pogledajte što je dobar aparat. Stari, i nema manje od 10 godina. Ima 24 puta zoom. Jel ima 4K? Ima 4K, ono, ako mu još 4 puta, 4 fotića kad staviš jedno na drugo, onda dobiš 4K. Pa dobro, napisat ću vam 4K, nije frka. On ti snima K4 aparata. Nema 4K, nego K4 snima. I vidiš da je Full HD? Ma nema, pila je evo. Znači, slobodno ga može neko ukrast, nećete ljudi. Zagori ovaj Dead Cat. Neće. Da. Berić, bi što ovo to? Ma vidit ćemo, probat ćemo pa. Viš ti kako je Ruster završio kod Berija? Na Rostilju. Marko, kako? Rustera. Evo je Marko prvi put s nama. Evo nagovaram ovaj da uzme Ruster od mene da mogu titanskog kameleona iduće. Moram vrtiti opremu. Čekaj, nemaš Rustera još? A joj, pa to je katastrofa. A pravi na Rostilju Ruster. Nema Ruster. Nije to Ruster. Je to Ruster? Nije problem onda. Ali najveći problem što ima samo 4 kvada. Samo 4 kvada. I ne snima nijednu 4K. Koliko ti imaš fotoaparata, ajde reci? Pa jedno 7. Eto, znači dok ne stigneš na 7 kvadova, ništa od toga. A sljedeći mora biti Ruster. Salate, evo ovako se kvadovi čuvaju, znači u kutijama, to ne vidi ni prljavoće ni prašine. To je sve tip top i stanica. Pa nije. Da je otvorim. Evo ovaj nije letio uopće, točnije malo se probalo. Znači, titanski, šminkerski propovi Azure, mala kamera, ali titan je ključni, zato sad prelazim samo na titanske. Motori, oni nisu vidjeli još ni okretaje. Titan manje hrđa. Ne može biti čišći. Ne može prašina na njega kad je u kutiji stalno. A evo čak imam i alata koji se skoro ni ne koristi, ali je lijep šminkerski. Ručice koje nisu još ni u upotrebi, jer ja propove ne mijenjam kad nikad ne putim malo Rustera. Marko, voli šminkerske stvari, koga sam primijetio. Sve, čak mi i auto opran, da se ne sramotim. Još jedno što kažeš na bebu. Krasna ljetelica. Samo fali bar 2 kilo blata gore. Da. Najmanje i nekakva tu, da bude nekakva tu, kak se zove ove životinjice, da se nastane ispod motora. Ovo su do 6S regler, da znate taj je predviđen 6S? Do 6S. Sa hlađenjem. Fali simbioza s prirodom, znaš. Zašto regleri nisu zeleni? I motori su 2.4, ja mislim, znači broj jači nego što većina leti. Nije da ja znam letiti, ali... Zato imamo čovjeka koji zna. Ne, ali ne zove se ovaj kvad bez razloga kamilica. Zna se šta raste unutra. Ne, ovo je Ruster, ali oni. Da. Kamilica, zna se zašto je kamilica. Mora biti puna trave mora biti. Znači kamilica, ti kad sletiš ti moraš toliko trave i kamilica imati za čaj jedan dobar. Moraš tražiti kamilicu. Traži kamilicu ti. Ovo je... 1 hour later.
Ovo je baš ono. Moje zmazanje kad ga složim prvi put. Evo ga, ovaj drugi, taj je pao i to me sramota. Tu ima i blata, neću pokazati od tijaka. Ne. Taj je već dobar. To je pravac. Što je tu prljavo? Ma prljav je blata. Gdje je prljavo? Što vidi, nije prljavo. Ne, pa tu evo. Da probam makro snimit, možda se vidi. Možda bakterije vidiš. Vidi ovdje. Možda bakterije vidiš. Malo prašine ima. Da. Marko, razočarao si me sad. Ovo je nečakin je dao da kreten. Prije li ide taj boj? Evo ja se mučim dok oni tamo letaju. Znači vidiš, ispod ovog crvenog, vidiš kako ima ovaj safety. Digneš i onda upališ. Držiš i onda se diže Uj, priča si. Si čuo? Game Boy. Evo vidi. To za igrati igrice ili? Ma čovječe, koju grafičku ima? Ja mislim da Ati. Atijeva. Klavijatura. Ovdje radi kako treba. Znači evo kako gleda mix pult sa grafičkom karticom 1050. I možeš komotno simulator gore vrti. Later. Evo ga. Prvi put si u Našicama, što kažeš, na Parkić naš. Dobar je parkić, sviđa mi se. Čekaj da zabijem kvad u drvo pa ćemo vidjeti koliko je kvalitetno ovo slavonsko drvo. Samo promašite ovo jezerce. Ne, hoću vidjeti di je Beri potopio svoje kvadove. Di lomi svoje kvadove, to me uvijek zanimalo. Čekaj, Beri nisi pokosio, šta je? Evo ispričavam se, dogodio se problem. Vidi, kasniš ti ja da... Aha, dobro. Ajde Beri, sad, samo gas. Beri. Gas, Beri. Beri, Sekile te gleda. Samo gas, čekaj, moramo... To je veliki minus, što me Sekile gleda. Da, zašto čekaj odmah, zašto mi... Oho! Ne možeš ko Beri. Znaš leže? Nema. Mislim da si Berija zamijenio ovaj put. Ne, a znaš šta sam napravio? Vidio sam. Uspalilo gas. Oho. Dobre, još leti. Kamilica. Kamilica u kamilici. Neću dok letiš, ne mogu te naći. Evo tapacerung. Vidi. Himalajska mačka, gledaj. Ovak je tamno, ovak je svjetlo. Možeš birat. Da, možeš mirat boje, viš. Evo ga. To sam jučer nabavio. Htio sam full uz drvo, znaš, ali moram skužiti koliko su drveća visoka.
akcija za let Zmajem, evo profesor ima. Eno sad je sto, ajmo sad, dosta dobar vjetar. Mogli bi sad ići kako sad dobro sad počne serija ovaj Bunje normalno moram ali inače bišo. Ne može se, ovo je moj dan, ne može se riješiti ovi moji. Svaki dan bi oni negdje skaktali, gdje malo treba raditi nešto pametno oko kuće, ne samo letat, polivati. Samo bi šegut je. Motorke, štilove, MZ, Trabant, sve vrste, sam daje kakvi motori benzina, sve leti živo. Evo, družimo se tu još malo u Našicama, evo, Krešo sam na tom telefonu, ko neka djevojčica, ne znam, kaj Krešo tražiš? Gledam prenos utakmice neke, ali nema ništa, evo ja i Beri gledamo i onda ima neki zanimljiv video TV Našice, vidi. Kako je to video, čovječe? TV Našice prenosi, vidi ovo. Društvo, pozdrav za sad od nas, tako da čini mi se da je ovo odjava, pa eto drugi puta. Našice pozdrav, drugi put. Aeroklub Našice pozdrav, radio klub. Hello Kitty.